pamit inggih cerita yang nimangkin kuwentenan Dane Bagus Sangkaru sampun mau pamit saking pesangrahani Sang Mahuyadi sade asru ajakan ada digali dahating gegeson sagetan sane mangkin digelis sampun doh pemargan Dani Bagus Sang Subudi makemiwah Dani Bagus Sang Sucite marga sane kontak riantuk Dane Bagus Sangkaru margane alit medage melantas kilak-kilukan lama keluwe yang makan madio saneleng tiang kilukan marbunian sawangang titiang tan pendah kadi ingkegan bangkiangi saneleng tiang sanelemu kaget luka ya yen sapunapi doh pemargani Dane sakemon sanem pangin sampun mangihin puni keluar ya tutukan balik sampun kalian tangan eri sampuni kadi sapuniku ngeraris kelintangin sampun tukadi puniku riantuk Dane Bagus Sangkaru
sampun rawuh ngaring pinggir nenten suwing lerare suning ayang titiang ide sang Bagos Karu ngelintangin tukade punika sagetan sampun makin di tepen tukade utawi sisen tukade rawuh kering pinggir serauhe pemargendane Bagos sang Karu sampun ring sisen luah yate tukad punika wenten batu ageng lumbang wajib nyulik sagetane mangkin dani Bagos sang Karu mangihin batu sani lempeh maliho nyulik pisan batune punika wong kualun ingin agung sakemon batune sane lempeh nyulik punika kaum kuliner yantuk punyan kayu sani ageng pisan abang sing ya mailakhan lakat sama nah kemon kayune sane gede punika wantah punyan kayu baingin medaging raris bangsing sane samah mailekan ring punyan kayune punika punyanya agung Ratu Agung punyan kayune gede sakemon dahating kabin hawa pisan itu kita meraria
wenten kadi-kadi dane bagus sang karu ide sang bagus subudi maka mewah ide bagus sang Sucito ngeraris ring beten punyan kayune sane ageng wenten batu raris sirik ke ide merarian sambil nyimak toya sedang becikuring sampai ide dane bagus sang karu mesanekan sagetang wenten punika bulakan medaging tuyul sane hening bersih pisan